mukubi wa Rubirizi News Center bari kubana tukurata amukuto gwetu gwa YouTube searchinga subscribing liking sharing nchiba nchitoreza amani ona kurera izoba amakuru hagano basakwane nkuretera na amakuru go busasa munonga hagakuruga omucyaro cyakatabago ecyukusangwa umugombora ya cyabakara constituency ni yakaterera district ni Rubirizi. Atwizuka William Wemyaka 50 we asaziremu tiyenda kugendera amateka hamwe no kwereza abantu ubugabe bwabo asaziremu yaswera Omwaana w'Emyaka 14 ikigambo ngo atwizuka customer na family y'Omwishi babasa kumuhingira kandi bayiruka ngo Omwishi hayine imyaka 18 abataka bo muri Katabago kikabaruma munonga nuko kwetera induru baketa hali tenakamya or RDC wa Rubirizi ngo abase kwanaza umunsongezi abo kuba omutakogo abinje bakumanyaka mukonzo atwizuka William mutugogo kubanza koreza ensobi akubana bareba ngo nanabana babo naza kuza kukibayisyo ikigambo ngo nyumaho omukurogo akabanza yasweza muharawe ayine imyaka 14 bakoranira gano hamwe na abo abaswire muharawe kandi bamuriza miliyoni 1 cyeka wato muki nairuka ngo tayine buyambi kandi kakuyikomba zirebe ningasika kwika watwizuka William uri umuzire umusiza ambenga hakigaruka kuri umaka haga kuriya ho yaswirwe nawe bambinga aho kuba umusiza yamutwikire hakatoroka yaza umaye obuhati embera nikwere ne yongero muri sector Rubirizi kutabuka hamwe no kusweza abana b'emyaka mito bitaka ikibo yo kuswera twaza kure bigambo by'abantu aba buri omwe comment yakwereza kandi buri omwe ayine kuba nayega wasweza umwana muto ikiba kiri ikintu cy'umunongo ndicyo Ramazan utakaruga Rubirizi News Center so members nyenda kubamanyisa ngo cyabakara okokuswerero bwana buto kwaba kutahwireho then tujyo mukabi aho kwangenyensi ane betagizire ki itaro kandi nyenda kubaragansanyo nanki lyomu no kuzinisa yarati mbe mwinebyo iwo muzire niyo noiza mwene bari bamajyaho n'umukunza kumusaba documentation zinazo nakwanga already bayire report n'abanyabuzare baki bo mwishi hati kandi iyo mwese no jango bwa muzara ishento ninganyine isenka zakata kumumanya hati uwiza no gambo tikano mwana kuzire kasi information ntubatugiire nkai matwa kukwaza ntubatuineki information so members mwene bintu ngebyo nabyo mazamani bishwaza cyabakara munyo ose anterire n'umwazo arangambire kintecho kuza kugira anti kandi mpulira waka mwenja ali yarakingambye umwa radio wenyine ati amani development y'umucanga cyawe no jomanya ntia aterika Tabago tu yasobora na John hata abantu mwene basazire mukure ngo muntu umwe yananka hati niyo kabire ni ishaba abazire bayambe abo kugira ngo hariho obuhame buroreka ngo umwana wawe akuzire n'ubutini sho umwana yayine imyaka 19 mwese no mugiro ino wabireho ngo yagira ati nyonye n'imyaka 19 umusija wanje mu ndekere aragambira abazire mwese ko kamuje muti mpaka we nana imanya ngo agizirata kandi ndidi nendanga muntu nene gireta nebigamba Mire kintu cyo kutoroboza abana habwe shongate nkamukonjo kushanga mushari ko myaka 5 aratoroboza kana ke myaka 14 nitushasha munonga ko mushayine bintu ayino bwenge kushanga aratoroboza akana ke myaka 14 ando bakereke shonga ngo ayine myaka 19 nechu myaka 19 tajina na waga mureba afeso muhara myaka 19 tajina owekitindi Sara DC nyewe enshongezo nkazihurira ahabwo umwana ogu yijana nyina bakomplaininga nyina ishaba binjira muka nageze aho ndakomeraho nabasindiko wa probation yija twashita makaka ciko eshonga twazizamu ngo umukonja tebekanisa abana be abagaruro mukabo kandi baberana nyina aho naho niho mushicogu yayihireyo ekipapura kine ekishe ekimukonjo yakoleganireho na nababire bamutwekire akachitoleka nkabuza CD ntomwana gutuma yambe tuta CD akajya teshonga zabo bakazimara
CDO limba mareba ubwo mukaza akozire ikintu kibi munonga wano hinjira umwana ko none umwinaza na nyensya tari kubasa no kugumayo naza kurugayo kandi usanga ari we yabonaboneza mbwe nakozire ikintu kibi ndi kurondo buyango ati tata uko yamaze kujya sete yacyo hakana icyo kabana beye kwiturajya mu twija atiruka ngo arinda kututemagura akajya nyoko nigaruko we ngo arinda kuja kuntemagura ngo bakanshanga ngo bamunjema bakamunjema ngo baje kunshanga nje ufuga mamba kandi akayijire yatiro n'urutoki kuyamara ije yasha yarutwaka ngwene uko baramugambira ngo abana bija ajya ngo aratutemagura kandi bakajya ngo tibakamukanza polisi baramukoma ararugarataha ngwene sete zecamani umusajja oyo agenda vunani wa mateeka ekisooka yaddira omwana w'omuto myaka 14 namulya 1 n'ekitundu omwana ngamwadde olubuto kati omwana abona ne bebi talina wateeka bebi ayagala kwetena kukasuka mwana ensonga ey'okubiri yawasizza akawala kato yadde ng'omwana ali manyeni 18 naye ng'akaano kabula binti kaana kato polisi egenda kukwasaganya ensonga zino naye nanga RDC ngakwire ebyokwerinda mu district eno fayiro ngenda girondoola nnyo ndabe ng'obwenkanya bubeerawo n'abala balabire ku ekyo twakiza muntu n'omu kuzanyira ku nsonga eno nakyogera nga nakajja nti wano drop out yeyongedde nnyo eriso high mu Rubirizi naye ng'abaana basinga abaana bonna bazaala bato abazadde bafumbiza abaana nga bato batunda abaana nga bato ne balyamu ssente naddala bataata era nagikwata nabakwata ku nsonga eno wa polisi tedino magenda kuzanyira ku fayiro ya mwana ono tuyagigobera paka last ono muyita otya ono muyita otya wamuwasaddi namarana omwezi imirira galo tulabe galo imirira wabihura abataka okutwesa omusango bamwe bagamba ari nyina w'omwisiki kihingira ebitwara tugezeho iwatabasa kubicenga stories aziri ibiri omu story emwe konka zona zikorwa umusiza amakuru g'ekyo ngo musango ogwe abandeze gukora n'umusango gwo kusweza omwana atakayikize emyaka kandi ogwo akabasa kwana maraho obugabe bwe ogwo n'umusango no kuswera omwana w'obwishi w'emyaka 14 kandi obuhaito mbufumbo bwabo babiri bayisamu emyezi 2 ebyona biri mu cyaro cyakatabago ekikusangwa omugomborora ya cyabakara buri mwaka buri runaku nabatunga emisango 5 ekwatagenera obutabango ko omumaka waza kubara okwezi neberi emisango 15 wakubara umwaka nusanga emisango ziri nyingi ekizibu bamwe amatekano agatora mu ngaro bamwe tibakwenda kumanya abugabe bw'abana babo waba kugira ngo batekateka ngo omwana abwachi atakuswerwa bucyarekare akabasa kwa natunga sente Richo Ramazan